Jekk qatt kien hemm dubju dwar l-inkwiet fil-Partit Nazzjonalista, dan ġie kkonfermat minn Nickie Vella De Fremaux, Mart il-Kap tal-Oppożizzjoni Delia. F'intervista mal Malta, sena wara li Delia sar kap tal-Partit Nazzjonalista, Vella De Fremaux stqarret il-weġġa tagħha li żewġha qed ikun stmat kif inhu u li kieku setet tmur lura kienet tippreferi li żewġha ma kontestax għall-kariga ta' kap. Dan meta wieħed jikkunsidra x'qed jiġri fil-Partit. I mean, he could have just stayed at home and we could have just lived our happy, normal life, doing... Do you wish he did that? Now? Like in hindsight? Given what's happening within the party, I say yes. Tul l-intervista indikat kemm il-darba is-sagrifiċċji li għaddejjin minnhom u wliedha. Mistoqsija għaliex Delia ma jitlaqx mill-kariga meta għadu fiċ-ċans, wieġbet li ma tafx għaliex ma jagħmilx hekk. Have you ever told him to just, get out of it while he still can? I don't know the hell he doesn't. Tul is-sena li Delia serva bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, mhux l-ewwel darba li martu spiċċat vittma ta' botti fl-istess partit. Bħal meta Vella De Fremaux fetħet qalba pubblikament biex tqajjem kuxjenza dwar kemm il-bullying fuq it-tfal minħabba fimiet politiċi mhuwiex aċċettabbli. Dakinhar n-nies bħal Jason Azzopardi u Paul Borch Olivier tefgħu messaġġi diretti leha billi jużaw lil-lom Fl-Pn Akadami biex b'mod fin għamluha ċara li għalihom Mart il-Kap tal-Oppożizzjoni llum m'għandix l-istima li kellha Mart Fl-Pn Akadami. F'kitba twila De Fremaux kienet qalet li huwa tawġieħ il-qalb tara li l-bina jitħalla barra minn festin tal-ikbar ħabib tiegħu. F'din l-okkażjoni tefed dawl fuq minn hemm wara dawn l-atti. U f'kumment ikkonfermat li dawn huma l-istess nies li jpoġġu l-fjuri u jixelu x-xemat fil-belt. Dan b'referenza ċara għan-nies tal-Occupy Justice li jgawdu l-appoġġ ta' għadd ta' deputati nazzjonalisti fosthom l-ex kap u llum deputat nazzjonalista Simon Busuttil.